Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakan hon jong kitrai kendo bat kasenjok kirang basnong, jong kathai nong ston rembrai kersai. Kilapan pau kajing sngo konyo amensem ya kajing IT ke sarkar jela, banchna ya ke surok tulien, kababan yaso ya ke snong nong ston chadu rembrai kersai. Saka company National Highways Infrastructure Development Corporation. Nak benta banchna pendap ya kani ke surok kabayaso bat ke surok ba kapot jong kejela Meghalaya bat Assam. Public City Secretary jongkani ka kanhon uba BR thaba ha kajing kren berkinong pathai kubor hadin kajing kendo ya usambot menteri rangba kajela uba Preston Tensong ubadai kemiru yakatnat PWD Roads ulai tho ba kajing persya jong kitrai kendo berkirang ba snong kalong halor kanong rem ba ka sarkar kala supun bana ban IT yakani ka project na surok saka National Highways Infrastructure Development Corporation namar ka sarkar kampat pandap lot ya kajing esoi sekolar bat kajing sim jaka na kitrai kendo Uba BR thaba ulong ro bagi trai kendau berkirang basnong kin yang persya ben lada ke sarkar ka IT yakni ke surok tulien ke belasna na ke skim Special Accelerated Road Development Program for Development Northeast Phase A halor kanong rem bagi trai jaka kim ya sotho haka ketien ke thele banyak kran penbet yaki jaka ki puta bat ki officer jongani ke company Ike ke projek ke kepala slam bahana ka lengjungi ngi ban tentrei no surok tentrei ke slam melak ban tentrei la ka tu ka disnente ni menta pading yon ni halor ko weekend ngri mpa ia ke surok ka sim ya ke ka NHI CN ke kuat apa ni di sana kita balik ke state government kamla ban implement ia ke ka projek jadi kalian juga minister lah Pak Syahid Pak kalau kita keju ke jumpa rekam dah ke bayi trilang ke state government kan sekian di negeri ujung ini sekuat pan selesai kita ba ni kepat ya ke ia di minister ba lalu inhab ba bu ia ke office teh no stoi nah kan communication kan suk haka communication jongi communication yang ketika tanya kat perkenika office jong kenika NHICPL ya ka jing penslam ya kani ikhlap ong ye namar ba kani ketika pala nadu ki government ki pala lek no te nakalian jong i dei barang susim tumai mentana te ikhlap pen pau ye ha jing dei bar ke jing slam tan rei tang kai we kalong ba ila kulah hilak nu kani ka kampanye ina kemudian jing slam ketika technical problem namar ba lain so kontrak banle ye kene survey lembaga ne ka Holtex consultancy service ka company de gane ka balaan arjar kharwe kam semla pendep dan le ta kala sedang pendep ne wala kata ko dang lo ni mapala pendep lut kum ka satu gane ki DPR juga bridge adu ka artelim cepat pendep pelan-pelan la dep survey ka dep ten mo ta ko ma takam pala proses ke LA harga beda ya lepas plot le siapa manle siapa revenue lan position ni ngakani kalau along ka i kalau ada jikin ban ban ya sakma ndai kalau bang sus ngolong balai habai ka non stone ka selong non stone tura la penya la supervise la implement daga state national highway balai pada mentahan aino sa NHICL kata kata point is ngolong tak bahas kan ni NHICL misngau kan oma kala bandon se kana perslam susu iko kuat kata du bahkan one man function di office kata du benang simping in the midst of process kan ka LA ka bomot ba kasar IT no pludi syakane kan tang let mai kan benang slam berkhade kata ki oma minister batai ba kane ka LA kam le anamar bahkan don ka kamut ka joint monitoring bat ka berkastet man pendep ya kena gaya le tang pan pesya ka kena surok haka jaga ban ai ka national highway jo state hab ai no kena ma bunki project ki ban haban pentrei da kena NSCL pat don ki project ki ban haban trei da ka state national